Omukwete bekanisize kinihire c'abantu enkunza Radio West nibagumizamo kureta emishengo kwera Radio West okutebekanisiza abahurikiriza bayo ahansho Ongejo mnyishenjero kazuo rembo rwambara twasa Rita Waika nawe yayegita habando khayente eyara bizomba hasa kandi yaretwa mujwecerwa we ogo talente yausha enteka yawe y'abantu bambara site egumeho naryari munoja iva na kushabira ona yayongera yayita abantu kurgensho ndazona okwijo mcinihiro nasharamo kwatanisa na Radio West abo obuhagizi Radio West kumuhereza umukushuganisa emirimo yeye nkamemba wa parliament abo abacara kandi naha bwebirunje Radio West ekorire abanyambara city na heritage kwena gutumene kwatanisejo kandi nabantu bashaguze abo birunje Nenkumi birabina mukaga Kristo ahi wahe Byamukama Richard na otwire nakoze sira kariya Radio West kwegesa abantu kweyihomboro kumara kire karingwa nawe yahayente. By the way, on Western Uganda nibo buhereza ubukige higuru munonga. So twaraje ekira munonga nk'abanyarwampara kukira munonga nk'abanyabugamba itondishemerwa ahabo kuba niyo twatayonga. Omuganda makuru enti 15 nizo zurikuza kubagwa hizo bariye kinihiro rwa mukaguru Dickson Nandi ndor manager wa Radio West najerangwe zona zurujiro mu nkunza Radio West obwe bari kusima obuhereza bwa Radio West of mazire myaka 25 Dickson yagambe byo yabana ya Chirenti ibiri ezahwebwa Jonathan Itungore MP wa Kashari South abeshongozi bona bamazire confirminga kwija kuba baruhonko kutwire nto bagambira kandi echo butano kugira ngo security very tight abo mwakogo Omuringo nugwe gumwe matanukana no director wa Ranger Agrotourism Demonstration and Training Farm nawe yahereza Radio West ente yo kubaga kandi yahiga abantu kwijombwinje bakajaguza na Radio West abo kwantuganyirwa mu nonga nitwegeramu ibitwenda byona baba covered aha Radio West and TV West so mujete bahagire abo kwa nabone batuhagira mu nonga uwo mugurusi Godfrey Kaparaga mahuku yahereze bitoce byona ibiratekerwa bahurikiriza ba Radio West numuna kunyeta abanyakakigana bona nyeta abanyarwampara bona potarga Radio West ya kwaniyo radio yanyu polisori nyankore gamuri nyankore nambwe nati ntwanye gisori nyankore kumba ntuhindwe gisampura shibero kwanye gisori rimi kandi baba Habo Life Uganda basima Radio West ahabwo buhereza burunji kwiho mwaka gwa 1999 kandi ababahayo kirigana zo muceri kandi bagurira bahagize tickets mutsima Radio West tutine bwaricero kugira ngo tujyambere twahika aharubuntu wenda arya hansi kandi kugira ngo yabasa kufuna amagara mabi uko imene mureba imipira imene mureba Radio West rukwija nangono ko retera uhereza butarumwe namwe Habo Life Uganda tubiye twatanise nayo kubasa kureba ngo byona yabasika kubaho so tubakira ntubeta mwena kubasa kwija kwatanisa na Radio West mukuzaguza imyaka 25 aha eje nemeceri wigura mpata Habo Life Uganda Habo Life sponsor nyano busiki bwitu bwo nawe twantuza